Bana beso dumelang, ke a dumedisa. Ke Makatolle hape o kgutlile wa dikgoro di katuwe, Makatolle wa topo tse tshweu se le tsa mangope. Taolo e supa kopano wa motho le modimo wa hae. Makatolle o kgatha tsela mo ding siko teng. O tlo sa lefifi bathong ba bapese ka kganya Makatolle ke ngaka tse ding. Ke a dumedisa bana beso kgutlo tse nne tsa lefatshe, borwa le boya botjhabela bophirima. Ke a dumedisa hohle mo le mametseng le teng. Ha ke lebohe batho bohle ba nkang nako ya bona ho shebella di-video tsa Makatolle. Ke a leboha bana beso le batho ba nkang di-risk ho tloha mafatsheng a hole le haufinyana ba tlang ho nna ba tlo batla thuso. Ke a leboha, ke lebohe le batho bohle ba nkang di-airtime tsa bona ho founela Makatolle. Ke a leboha batho ba nang le tshebedisano mmoho. Ke a leboha bana beso haholo, ke a leboha. Le se ke la fela matla, thuto e sa le teng, thuto e ngata bana beso. So today ke tla ka topic e nngwe bana beso. Ke batla re tlo bua ka neo ya boprofeta, neo ya boprofeta. Dipotso di a kena di le ngata hore Dr. Phoka, hobane wena o hlahloba ka masapo hape o hlahloba ka hlooho, so o ka re kgothalletsa hore re hlahlobe ka eng, kapa ke eng wena o e tshepang dinthong tsa ho hlahloba. Jwale bana beso ha ke no ya mono ka jeno re ke etse video ya boprofeta hore ha ke tlo hlalosa eno ke tlo e hlalosa ka tsela e utlwahalang haholo, ka tsela e utlwahalang haholo, le kgone ho e thola se le tseba hore boprofeta ke eng bana beso. So ha re tla neong ya boprofeta bana beso, re tla boprofeta ke lentswe la sekgowa, ke lentswe la sekgowa le tlileng ka dikepe le lona, ha rena lona si African lentswe lena, mara rona he Basotho re ke boqosa, re na le manqosa a morena, ke baromuwa ba morena. Leqosa ke boprofeta. Ha re bua ka boprofeta re bua ka a messenger kapo ka morumuwa, e re ke e behe ka tsela e jwalo, re bua ka morumuwa, re bua ka motho ya hlahlobang ka hloho ho sena any kind of method e sebedisang. Ke bua ka lebekere, ke bua ka ditaola, ke bua ka dikarete, ke bua ka eng. Motho eno o laola ka hloho, ha dutse le wena tjenana ntho e nngwe le nngwe o ya e bona kapo o ya itlwa. So ke boprofeta bono o noha ka hloho batho ba heso. Monana ke batla ho bua ke relax because of ke ntho ke e etsang haholo, ke karolo e nngwe ya neo e ke nang le yona. So bana beso Mofokeng ntho tse a buang ka tsona mo ke ntho tseo yena di etsang, a di experience tseng, a thusang batho ka tsona, a nang le tsona. Ha hona hore ntho e ke buang ka yona o tlo tla o e batla ho nna be ke o referela ho mang, ke a hana. Ke bua ka dintho tse ke di tsebang tse etswang ke nna, tseo nna ke nang le tsona mona channeleng ya ka, ebile ha ke shebelle channel ya motho mong ke tlo etsa di-topic mona ka yona, ke bua ntho ya ka. So boprofeta bo eme ka tsela tse pedi bana beso. Re na le baprofeta ba diahelo, re na le baprofeta ba diahelo, re na le baprofeta ba hae, a re ke beso. Ho na le baprofeta ba lo reng boprofeta ba bona bo tabohelwa ka hare ho kereke. Re a bona dikereke tsena tse kgolo bo di-St John, bo di-St Mamman, ba teng baprofeta ba kereke. Ho na le boprofeta le hona kereke ena ya apostola ya Sekupu, ho na le betho be le hore boprofeta ba bona bo tabohetswe ka hare ho kereke. Ho na le batho ba hlokang hore ba lo thwasa seporofeto before ba tlo profeta. So le bona ke bo futa wa boprofeta o ya diahelong ho ngaka, mo ngaka e leng teng kapa moprofeta o a leng teng a mo sebeletse boprofeta ba hae ka tsela e jwalo. So boprofeta bona bo habedi, mara ntho e teng ko re ke boprofeta kaofela re bona ka hloho hore wena o bothwasitse kapa wena bo itabohetse fela ka hare ho kereke, ke boprofeta bana beso, ha ona malwantshana moo. So boholo ba neo ya ho profeta e hodiswa ke taba ya kilo, ya ho ila, ho itima dijo, ho rapela,
ho rapela ho ya bo dibakeng tse tshwanang le bo metsi, dibakeng tse tshwanang le bo Thaba, ho ya bo Thuteng, ho rapela ka tsela e jwalo ho ka phahamisa lenyoloi la hao la seporofeto kapo badimo ba hao ba seporofeto. Ye nngwe taba ke hore batho ba enka ka tsela tse pedi. O mong tla o jwetsa hore nna ke sa manyeloi haholo, batho be le horeng bo tabohela ka hare ho kereke, o tla o jwetsa hore manyeloi ya ka a seporofeto. O mongwe le horeng boprofeta ba hae bo dutse ke ba hae, o tla o jwetsa gore sedimo sa ka sa seporofeto. So it's fine as long fela re porofeta hore wena o e beha ka tsela e jwang ha ena taba. So neo enana ho phahamisa neo ena ya seporofeto e batla thapelo, e batla ho ila, e batla ho itima dijo, e batla ho ya bo metsing, o ye bo thabeng, o ye bo phororong, o ye bo kae. Neo enana basically e sebetsa ka dipheko tsa lehodimo. Nna ke bua ka nna ka ntho e ke tsebang, e sebetsa ka dipheko tse theolwang ke moya, dipheko tsa temo. Ha ke batle ho bua taba ya diwasho hakalo, because diwasho e just fela taba ya hore re etse ma-India be rich ba fetho, ke dintho tsa ma-India tseo. Mara go na le tseng tsa kgale diwasho tsa seporofeto tsa kgale jwalo ka bo sisu se a thusa, kgapane, sisu ke kgapane Basotho ba heso, jwalo ka bo lehoka, ntho tse ka reng tseno di a thusa seporofeto. Mara tsena tsa bo itjela balungu what mono se re se ra tlama seporofeto, mono se re etsa fela ma-India a be rich ka tsela ya bona. Re tla etla ba topic ya tsatsi le leng hape yona eno. So seporofeto ha se sebetsa mothong, se hlaya ka tsela tse pedi kapo se sebetsa ka ditsela tse pedi. It's a voice, o tlo utlwa lentswe kapa o tlo bona a vision. Re bua ka seporofeto, utlwa lentswe kapa o bona vision. A ke be ka e hlalosa ye pele. Tadiso ya o tlo utlwa ha re dutse re rapela mono he re hlahloba, re tla re le godimo le hlahisa, wa bona o tlo re bona kapo ke bontshwa taba le ntho ya eng ho ya bonwa. Ba bang ba kgutle ba re lentswe le re ho nna, ke batho ba mametseng lentswe le buang le bona. So seporofeto se operate ka ditsela tse pedi, ho bona le ho utlwa. Ke motho ya nang le neo ya seporofeto. Nnete ke hore batho ho se ho na le dithotho tse phahamisang neo ya seporofeto, and batho ba bang di a ba sebeletsa, di a sebetsa. It's fine, ho right. Le teng nna ha ke bone problem ho tsona dithotho tseno, because di sebeletsa batho ba fetho. Ntho e nngwe le nngwe e o sebeletsang o ska batla ho e tjhentjha because of o kgahlwa ke mang, o sa tsebe hore yena ntho ya hae e eme ka eng kapo e eme ho kae, ska batla ho e tjhentjha. So ha fela ntho eo e o sebeletsa e se against le sedimo sa hao le modimo wa hao, nna ke re tswela pele o e sebedise, ha ona phoso. Ho na le dithotho tse phahamisang neo ya seporofeto, guys. Go na le dithotho tse phahamisang neo ya seporofeto hore e phahame. Batho ba bang ba di etseditswe, le nna ke etseditse batho ba bang, ke bone di phahame. Ho na le neo ye batlang ya seporofeto ye batlang ho qekwa le ho phahamiswa ka badimo, not ka bokereke. Di a etsahala ntho tseno, di teng. Ho na le dijo tse tlamehang hore o di ile ha o kena neong ya boprofeta, like haholo tse bakang leleta la hlooho. Leleta la hlooho ke lona le etsang hore hlooho e ska ya kgona ho tshwara. Leleta la hlooho, like mamina a mangata ho batho ba mametseng. So ke seporofeto seno, but di-topic di ngata di atla. Ke batla ho qaqolla neo ena hantle ba fetho. Neo ena ya seporofeto haholo ha ya dula tabeng ya dipheko tsa meriana. Ke batho be le horeng o ya laelwa, neng o ya rapela fela, neng o tla o fa sekupu sa metsi, neng o tla thola o tjhesa jwang ba bo batho ba hatileng a o phekole. Ho ya dependa, neng o tla hlaya diwasho tseno he tse se di hlaya tse pinki, tse kgubedu, tse meruni, tse jwang, tse le hore nna ke hanana le tsona hore ha hona mo di kenang seporofetong. Diwasho tseno re etsa ma-India fela be rich, ha hona ntho e nngwe. Then nna ebile na ke believe diwashong, a se ke se for batho ba di sebedisang, ha ke di bue hampe. So ke taba eno, seporofeto se dutse mono, se ka ema ka kereke kapo sa ema ka lethwaso.
seporofeto ha se le ho wena se dula ka tsela ya go bona le ya ho utlwa. Go na le ntho e tla buang le wena, go na le ntho o tla e bonang ha be le hore o mametse hantle bana beso. So o ka nna wa ya wa ja sethotho, ba bang seporofeto sa bona se tabohile fela ba sa fehlellwa. Jwalo ka nna re ke bue ka nna ha ke a fehlellwa sethotho sa seporofeto, ba di teng di thusitse batho ba bang ebile ntse di tswela pele di thusa batho ba bang, ntse di tswela pele di thusa batho ba bang. Boholo ba neo ena ya seporofeto ke mpho e o e fuwang ka nako ngwe. Ka nna wa batla o e tracer family, o bo sa e thole hore e tswa ho kae, o bo sa e thole hore e tswa ho kae family. O ka nna wa e tracer family mona re nkgono next o fumana hore ha eyo, but e le teng e sebetsa ka nnete ho wena. Re tla kgutlela ho yona part 2 ya teng. Ha re kgutlela ho part 3 be re tlo ya ho ditaola versus seporofeto. Part 4 be re bua ka ho rwalla seporofeto. Ho profeta ke dintho tse teng tse nna ke na leng tsona. 068 213 43 74 ho motho a qalang ho shebella. Ska lebala subscriber, o share le batho ba bang, o ba bontshe hore dintho di tsamaya jwang. Amen.